Damina yumpeh gendra tanda prangasi kafe batu jumla Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya diubrak Yahudi kafe kaji mengimpun kaji ngaji kepong Nabi kafe kaji mengimpun kaji ngaji kepong Nabi kafe kaji pegadang di Nabi hanjen tebilai Nabi sujud batuhan Dembekalam ilahi Nabi lagi batuhan Nabi menang perang Badar Lenyap Nabi nejenjang Dergap dengan sakti Lenyap Nabi nejenjang Dergap dengan sakti Nabi deyu pegendra tanda perang si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya dan deyu perang Yahudi kafe gaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi kafe gaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi Nabi maju dalam perang ada cang teguh si kafir Hamzah kalah lakuan geram sampai tanya beli Nabi Zubaidah berangkat ikut Nabi Ada kuda berpasang maju dalam perang sabi Ada kuda berpasang maju dalam perang sabi Nabi deyu pegendrang tanda perang si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nan deyu perang Yahudi kafe kaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi kafe kaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi tentang Nabi Muhammad tiga negara Madinah tunduk perintah Allah dayu perang negara putih situ Nabi dalam perang ada pedang agama Allah agama Islam tidak sayang kawafir Nabi agama Islam tidak sayang kawafir Nabi Nabi nayu pegendrang tanda perang si kafir batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang Yahudi kafe kaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi kafe kaji menghimpun kaji ngaji kepong Nabi Ali bin Abi Thalib menerangkan jaga pahlawan tegahana bandena Zulfaqar penari Sika gesinta bagafir Labdana jila masika kafe yang lado
di kalangan Sayyidina Ali. Kafe yang ladem bangsa di kalangan Sayyidina Ali. Nabi Nayu pehgendrang tanda perang si kafe. Batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang masanya Nayu perang Yahudi. Kafe kaji menghimpun, kaji lagi kepung Nabi. Kafe kaji menghimpun, kaji lagi kepung Nabi. Nasib di Abu Jahal musuh Islam. Mati dalam perang Badar, di sini ketia bangkit. Kafe yang lado menjiplung, takbir pun berkumandang. Bendera umat Islam maju dalam perang Sabi. Bendera umat Islam maju dalam perang Sabi. Nabi Nayu pehgendrang tanda perang si kafe. Batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang masanya Nayu perang Yahudi. Kafe kaji menghimpun, kaji lagi kepung Nabi. Kafe kaji menghimpun, kaji lagi kepung Nabi. Kafe kaji pegandong di Nabi hanjatu billah. Nabi sujud batuhan mengkalam ilahi. Nabi lagi banduhan Nabi menang lah perang Badar. Lena Nabi nejenjang nerga pedang sakti. Lena Nabi nejenjang nerga pedang sakti. Nabi Nayu pehgendrang tanda perang si kafe. Batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perbadar masanya Nayu perang Yahudi. Kafe kaji menghimpun, kaji lagi kepung Nabi. Kafe